Reka nongere mbasuze mbifurize komeza kugira ibihe byiza nizera ko mumeze neza mu bice byose muherereyemo bitandukanye by'igihugu. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro tugiye gutangira rwose ni itariki 24 z'ukwezi kwa 12 turi kuwa mbere dutangiye icyumweru weekend irarangiye abantu dutangiye icyumweru noneho cy'imirimo bikomeye cyane n'icyumweru kizaba kirimo iminsi mikuru kubabyemera ndetse n'ibindi bitandukanye akazi kenshi cyane abantu benshi bafite ibyo gukora ndizera ko bazanabikora mu buryo bwabo kandi mu buryo bwiza cyane. Twe tugarutse mu makuru y'imikino azindutse avugwa ni kuri uyu wa mbere nibyo icyumweru z'ucyumweru zazisize ibintu byinshi cyane. APR Football Club yamaze gusinyisha umukinnyi wayo wa mbere igomba gutangira na phase retour yamaze kuba asinyoza kumenya ngo details zose mwisinya rye ni izihe muri rusange. Twazagaruka kandi undi mukinnyi APR Football Club ishobora gukurikizaho ibiganiro bimeze neza nkuko amakuru ari kugenda abivuga. Byose tuzaza kuba tubigarukaho tuzegaruka kuri equipe nationale Amavubi yaraye yitwaye nabi bitari cyane imbere ya Sudani y'Amajyepfo birumvikana itsindwa ibitego 3-2. Ibi byose tuzaza kuba tubigarukaho muri iki kiganiro. Icyo musaba ni ukugumana nanjye ugakanda subscribe ugatanga n'ibitekerezo byawe muri commentaire kugira ngo ibintu byose birushaho kugenda biba neza cyane gatanu kuri gatanu ukagicikwa n'amakuru menshi aba agezweho. Ukanda subscribe ugakora kukazogera kugira ngo ujye tubona updates igihe cyose dushyizeho amakuru mashya muri rusange. Nitwa Janvier Mukama ngira byinshi byo murabizi cyane. APR ku mugoroba ho kuri iki cyumweru binyuze ku mbuga nkoranyambaga zayo nibwo yatangaje ko yasinyije Nshimirimana Ismail Pichu yagarutse muri equipe ya APR Football Club. Birumvikana twinjira mu makuru n'ubundi mu bintu bisanzwe ni mugoroba yakaba yagarutse muri APR Football Club rero nyuma y'amezi 4 atandukanye n'ikipe ya APR Football Club. Nshimirimana Ismail Pichu Nshimirimana Ismail uzwi nka Pichu yongeye gusinyira APR Football Club nyuma yaho impande zombi zari zaseshe amasezerano muri Kanama 2024. Uyu mukinnyi w'ikipe y'igihugu y'u Burundi yasinye amasezerano y'imyaka y'amezi 6 azarangira n'uyu mwaka w'imikino. Bicoro yaratandukanye na APR Football Club mu kwezi kwa 8 2024 kubera kutabona umwanya uhagije wo gukina. Cyakora muri iminsi ibintu byarahindutse muri equipe kuko abari bameze nkayo basigaye babona iminota yo gukina bityo nawe yagira icyizere. Uyu mukinnyi yageze muri APR Football Club mu mwaka wa championnat wa 2023-2024 aba umunyamahanga wa mbere wari usinyijwe n'ikipe ya APR Football Club nyuma y'imyaka irenga 10 equipe ikinisha abakinnyi b'abanyarwanda gusa. APR Football Club rero yatangaje ko uyu mukinnyi atangira imyitozo yo kwitegura umukino w'icyarana izakina APR Football na Musanze Football Club tariki ya 4 Mutarama 2025 kuri stade Ubworane. Pichu rero afite akazi gakomeye cyane ko guhanganira umwanya na Tedeo Ruwanga, Dauda Yusuf, Muyaneza Frodouari, Ramid Ba, Nibizi Ramadan, Ruboneka Jean Bosco ndetse na Richmond Rante. APR Football Club rero kuri ubu ngubu ikaba iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 25 irushwa 8 Rayon Sport ya mbere gusa. APR Football Club ikaba igifite imikino 2 igomba gukina. Rayon Sport ariko ifite umukino nayo numva igomba gukina wa championnat cyane ko munsi wa 14 ngira ngo equipe ya APR Football Club yari na Rayon Sport nayo ifite abakinnyi benshi muri equipe nationale. Niyo mpamvu tutazigera zose zifite ibyo birarane muri rusange. Birumvikana cyane abakunzi ba APR Football Club mufite ibitekerezo byinshi mugomba gutanga kwigaruka rya Nshimirimana Ismail Pichu. Ese byari ngombwa kaza ugaruka kuko urebye abasantineri APR Football Club ifite n'abasantineri 3. Ubwo ni mvuga abasantineri umenye ko ari abacentral defender midfielders ariko ni abacentral defending midfielders CDM. Urumva nimero 6 bafite Dauda bakagira Tadeo Ruwanga ndetse na Mugiraneza Frodouari. Ariko yaburaga abakinnyi b'abasantinere plutôt y'aba central midfielders. Munavuga mu central midfielders abavuze umukinnyi nka nimero 8. APR Football Club yari afite Ruboneka na Richmond Rante rimwe na rimwe agakina Nibizi Ramadan. Bakongera bakanatekereza ko Nshimirimana Ismail Pichu bitewe n'uburyo ari Polivara ntago baragirira icyizere kinini cyane witwa
Jarene Ishimwe ku buryo wenda bavuga ngo uyu nguyu igihe cyose Claude niyo mugabo yagira ikibazo, he is a big game player. Uyu mukinnyi rero Jarene akaba yaraje kugira ngo nawe akure nk'uko Claude yaje agakurira mu birenge bya Mangwende bikarangira haje na Christian bakajya bamwicaza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko APR Football Club iguze Pichu, igaruye Pichu nk'umukinnyi ugomba kuzakina ari umukinnyi wo ku ruhande rw'inyuma ibumoso, ndetse akaba yanakifashishwa hagati mu kibuga, ariko priority buriya ni ukuzafasha kuri nimero 3. Akaba rero yagaragaye nk'uko ifoto iri kubikwereka, yarari kumwe na chairman wa APR Football Club Deo Rusanganwa, ndetse na team manager Majoro Kavuna Elias, ndetse na Lieutenant Colonel Alphonse Muyango ushinzwe nka Head of Logistics muri equipe ya APR Football Club. Rero akaba aribo ikipe ya APR Football Club yahaye imirimo, akaribo basinyisha umukinnyi wabo wa mbere ku ngoma yabo. Bwa mbere ibintu bidakunze kubaho cyane kubona APR Football Club umukinnyi wayivuyemo ayigarukamo, birongeye biraba ngirango ejo mundi hasohotse nabonye amateka avuga abakinnyi bamwe na bamwe bagiye muri APR Football, bavuye muri APR Football Club bikaza kurangira bayigarutsemo. Amateka yabo arahari, ni ibintu bihari ariko this time nta muntu expectingaga ko APR Football Club yabiri mu murongo wo kugarura umuntu witwa Nshimirimana Ismael Pichu. Ayo sa tugadi ni ibintu byari bigoranye kubyumvisha umuntu ko APR Football Club iri buze kumugarura rero akaba ari uko ibintu bihagaze. Abakinnyi bagiye muri APR Football Club bagagaruka mwita Patrick Motebi, ariwe Mafisango Patrick avuye muri Atarako, Nshimiyimana Eric avuye muri Kiyovu Sport, ndetse na Mbuyi Jean-Marie avuye muri Kiyovu Sport. Abo ni bamwe mu bakinnyi bavuye muri APR Football Club bakagenda bagaruka. Benshi rero birumvikana bibazaga igaruka rya Pichu, rimwe na rimwe bagasanga na Pichu kenshi ntushobora kuvuga ni umukinnyi ukenewe, kenshi kongera ngo si umukinnyi ukenewe, ariko in my understandings ntago APR Football Club akakanya mu bakinnyi ari ikeneye ntago harimo Nshimirimana Ismael Pichu. To be honest, APR Football Club mu bakinnyi ari ikeneye rwose ntago harimo Pichu. Ubwo mufite ibitekerezo muza gutanga mumbwire, ese koko APR Football Club mu bantu yari ikeneye uyu munsi mu bibazo ifite icya Pichu nge numvaga kitarimo ngaho rwose. Kubera honete nkakubwiza ukuri, cya Pichu ntago cyari kirimo, at least byibura kuba iri mu biganiro n'umuvandimwe w'umugande. Ubwo nige nabyo twahise tujyaho, twese tunabisimbuka, twahise tuva ku bya Pichu. Ubwo ni amezi 6 agomba kurangirana n'uyu mwaka w'imikino. Ubwo ni mu mpeshyi bakareba niba performance ye imwemerera kongererwa amasezerano muri APR bazayamwongerera, ariko niba performance ye izaba ikiri hasi, icyo gihe APR Football Club izamurekura isigarana abakinnyi babiri, Mujyaneza Frodouard ndetse n'umuvandimwe witwa Yusuf Dauda, bose bagifite amasezerano y'imyaka 3 muri equipe ya APR Football Club muri rusange. So APR rero ibiganiro yabitangiye n'umugande Alan Okelo, ndetse amakuru akavuga ko APR Football Club yo ina Vipers ibiganiro biri kugenda neza cyane ku buryo nta gihindutse rwose APR Football Club yasinyisha umuvandimwe Alan Okelo uri gukina ikipe ya Vipers. Ngo akaba ari umwe mu bakinnyi bahenze cyane bari muri shampiyona ya Uganda ni Premier League. So uyu mukinnyi rero nawe akaba ari umwe mu bakinnyi ngo equipe ya APR Football Club rwose irimo iraganira nabo kugira ngo irusheho kugenda bigenda neza. Ngo APR Football Club ikaba yinjiye muri race yo gusinyisha uyu munya Uganda Alan Okelo kuva muri Vipers, mu gihe equipe ya APR Football Club kandi ihanganye na Simba Sport Club kuba yasinyisha uyu umukinnyi. Alan Okelo niwe uyoboye bamaze gutsinda ibitego byinshi muri shampiyona ya Uganda, amaze gutsinda ibitego 10 muri shampiyona yabo, ndetse amakuru aravuga ko ashobora gusinyira ikipe ya APR Football Club bigatangira muri phase retour. Ibiganiro
birimo gukorwa hagati ya APR Football Club na Vipers, kuko kuri uyu mukinnyi ugifite amasezerano bivuga ko APR Football Club ngo yiteguye gukora igishoboka cyose ngo ibone uyu mukinnyi uri mu bahinze cyane muri shampiyona ya Uganda. Alan Okero benshi bamumenye muri equipe ya KCCA muri Sekafa yabereye mu Rwanda. Rero ni Sekafa byarangiye itwawe na KCCA. Uyu Alan Okero n'abakinnyi barimo baciza Mustafa n'abandi batandukanye na ba Yasini Muzamiru na ba Muzamiru Mutiaba Prito, nibo bakinnyi bari muri iyo kipe. Yungero Alan Okero akaba amaze guca amakipe menshi atandukanye ya hano ku mugabane wa Afrika. Amatipe atandukanye yuzemo ni iyo KCA yakinyemo kuva 2017 kugera 2020. Akaba ari umukinnyi wakinnye imikino 68 agatsinda ibitego 28, mu gihe Vipers yavuye muri KCA ajya muri ekipe ya Paradu akina imikino 33 atsinda ibitego 3 byaranze muri Paradu, avamo agaruka muri KCA nk'inizanyo birangira n'ubundi ekipe ya Vipers imusinyishije. Uyu mukinnyi akaba afite imyaka 24 yonyine. Bikaba bivuga ko APR Football Club yiteguye gukora igishoboka cyose kugira ngo ibe yasinyisha uyu mukinnyi Alan Okelo. Niko ibintu bihagaze. Akaba afite agaciro k'ibihumbi 250 by'amadolari y'Amerika, ubwo ni hafi miliyoni zijya kuba muri 300. Amaze gukina mu mikino 5 aheruka gukina, afitemo ibitego 5 byonyine muri shampiyona ya Uganda mu mikino 5 aheruka gukina. Birumvikana ko rero ni umusore umeze neza cyane. Ni umusore uri polyvalent, ashobora gukina imyanya 3 mu kibuga nka attacking midfielder, mu right wing ndetse no mu left winger. Aho ngaho ni APR Football Club imukeneye muri rusange. Agaciro ke kabaye cyangwa se isoko rye, agaciro ke kazamutse ku isoko muri 2022 ubwo yari afite agaciro k'ibihumbi 400. Uyu ngubu rero agaciro afite akaba ari ibihumbi 250 by'amadolari. APR Football Club yamutangaho. Akaba afite amasezerano azarangira 2026 ku itariki 30, ndetse akaba ari umukinnyi ukinisha ukuguru kwe kw'ibumoso. Akaba ari uko ibintu ihagaze kuri Milton Kalisa. APR Football Club rero no gutegereza twaza kureba koko niba iza gusinyisha umuvandimwe Alan Okero akaba aza kuba yerekezamo, dore ko APR Football Club kimwe mu bibazo ifite ikibazo cy'umuwinga. Rero Alan Okero numwe mu bawinga bashobora kuza bakagukemurira ikibazo directly, cyane ikibazo cyose ufite mu bigendanye n'imyatakire, ariko ukataka uciye mu mpande. Akaba ari uko ibintu bihagaze ku ruhande rwa ekipe ya APR. Rero Alan Okero ese n'umukinnyi mwiza ku bantu bamuzi. Ese igihe cyose Alan Okero yaza muri ekipe ya APR Football Club yaba ari inyongera nziza kuri iyi ekipe, cyangwa se inyongera nziza ku mutoza Darikonovic, kugira ngo noneho afuri feeling za dreams z'abafana bifuza kubona APR Football Club ifite baba bagenda teba abawinga gucenga depoza mwiza amaterino bya Gilbert badepoza batera mu bande bose, Darikonovic atwetse ko yakora ibintu bitandukanye bigashoboka. Yatwetse ko tuguma yakina nka nimero 9 kandi umusaruro ukaboneka, nubwo yaba umusaruro abantu benshi baba batifuza, cyane abakunzi ba APR Football Club bayifuza ekipe imanye, ekipe ikubita umuyisi n'umugenzi. Ariko rero akaba ari uko ibintu bihagaze. Alan Okero rero biganiro bigeze kuri APR Football Club ndetse na Vipers muri rusange kugira ngo barebe uko yakishyura ku masezerano y'umwaka umwe. Turi kubara asigaje, ubu turi kubara umwaka umwe n'amezi 6 muri contrat professionnel y'umukinnyi. We ni hafi imyaka 2 APR Football Club iraza kwishyura. So mvuye kuri APR tujye muri equipe nationale Amavubi ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu, kuri ku mugoroba kuri iki cyumweru nibwo ekipe ya Amavubi yamaze kuba rwose itsindwa na Sudani yepfo mu mukino wo gushaka itike y'igikombe cya CHAN. Ubu ni nk'igikombe ko tutaragitwara, kidutwarira umwanya gute? Ukuri kw'Imana ari ibintu nibaza ngiye nkumva biranancanze. Iki gikombe ntitwagitwara, ntibyagenda gute? Ariko ukumva ngo gahunda ihari ni ukugira gute, ni ukwitera champion igahagarara.
ekipe ya Sudani y'Epfo yatsinze u Rwanda ibitego 3-2 mu mukino ubanza, birumvikana mu yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika cy'abakina imbere mu bihugu byabo CHAN 2024. Uyu mukino wabereye i Juba muri Sudani y'Epfo ku cyumweru tariki ya 22. Sudani y'Epfo yatangiranye umukino imbaraga nk'ikipe iri mu rugo n'ubundi isatire komeye ku 13. Ikipe yateye umupira muremure Nsabimana Aimable awukina n'umutwe ashaka kuba umuzamu uramurenga wikoza mu rushundura. Aimable Nsabimana avuga ati ndabona amazamu yose ari gusa aterekamo igitego. Ekipe yakinaga neza abonye corner bateye abakinnyi b'Amavubi bayikura mu mupira usanga Marian Mandela atera ishoti rikomeye cyane ari hanze y'urubuga rw'amahina atsinda igitego cya kabiri ku minota 20 mu gihe minota 30 umukino watuje utangira gukinirwa cyane mu kibuga hagati ari nako u Rwanda ryageza gusatira ariko rwagera imbere y'izamu imipira igafa ubusa. Mu minota ya nyuma y'igice cya mbere Amavubi yasatiriye cyane ashaka igitego ariko abinyuma ba Sudani bakabyitwaramo neza cyane. Rero birumvikana ekipe y'igihugu ya Sudani y'Epfo yarangije igice cya mbere ifite ibitego 2-0 mu gihe Amavubi yatangiranye imbaraga zikomeye cyane. Mu gihe Gilbert atanga umupira mwiza kwa Merekeve azamuka neza atsinda igitego cya mbere ku minota 48. Ni mu gihe Sudani y'Epfo yazamutse neza ihererekanya ko n'akabakinnyi bayo babibonana neza cyane. Benjamin Rakwenda uyu mupira Ebon Mareshi wayatsinda igitego n'umutwe itsinda igitego cya gatatu ku minota 53. Minota 60 umukino washyushye amakipe yombi arasatirana ariko Amavubi yiharira umupira cyane kana mu gihe Roger yacomekeye umupira mwiza cyane. Didier Mugisha abakunze kwita Taichi azamuka yihuta atereka umupira mu rushundura ku minota 39. Umukino uza kurangira ari ibyo bitego 3 byonyine bibonetse muri game. Amavubi rero game yo kwishyura iteganyije ku itariki 28 muri stade Amahoro nebwo Amavubi iteguye gukonkaringa niwe iteguye gusoza game ejo bundi rwose niko ibintu bihagaze. Komeza rero ugire ibihe byiza utanga ibitekerezo byawe muri commentaire kuri buri ngingo ubundi tuzegura mu yandi makuru yacu ataha turebera hamwe byinshi bitandukanye n'andi makuru aza kuba agezweho. Nyine twa Janvier Mukama Imana ibarinde mukomeza mugire umunsi mwiza cyane.